Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar investiment dirett barrani ta' 7.5 miljun euro minn kumpanija Torka bl-isem ta' GMAS. Il-kumpanija li diġà stabbilita sew f'pajjiżha se tkun qed tiftaħ l-ewwel impjant tagħha fi stat membru tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dan l-investiment dirett barrani se jinfetaħ impjant f'Ħalfar fejn se jibdew jiġu manifatturati komponenti ta' turbini tar-riħ biex jiġu esportati madwar id-dinja. Waqt iż-żjara tal-Prim Ministru fuq il-post ġie spjegat mit-tmexxija tal-kumpanija barranija kif l-ewwel 3 snin tagħha fostna se timpjega 44 ħaddiem full-time waqt li se twaqqaf akkademja biex aktar nies jitħarġu f'dan is-settur. F'diskors li għamel fit-tnedija it-tnejn filgħodu, il-Prim Ministru sostna li dan l-investiment dirett barrani mhux biss u żieda fis-settur tal-manifattura imma għandu potenzjal akbar u b'saħħtu għall-ekonomija ta' pajjiżna. Semma kif aktar kumpaniji qed jiġu lejn Malta waqt li oħrajn li ilhom hawn qed ikabbru l-operat tagħhom. Għal kif pereżempju kumpanija Indjana tal-farmaceutika li ilha sentej biss f'pajjiżna qed tkabbar l-operat tagħha. Dan jikkonferma għaliex il-Kummissjoni Ewropea tat ċertifikat pożittiv lill-ekonomija ta' pajjiżna fejn se jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea din is-sena u anke s-sena d-dieħla. Għal kif dan l-investiment jingħaqad mal-prioritajiet ta' pajjiżna fil-miri ambjentali u se joffri wkoll karrieri ta' kwalità. Jiġifieri li fil-waqt il-setturi tradizzjonali tal-ekonomija tagħna inħalluhom għaddejjin imma mbagħad nimirħu lejn setturi ġodda. U meta ħadd ieħor isaqsina illi ma ħloqniex niċċeċ ekonomiċi ġodda, nipponta idejja lejn hawnhekk u nħares lejn dan il-proġett. Dan huwa niċċa ekonomika ġdida fis-settur tal-enerġija rinnovabbli li rnexxielna nġibu lejn pajjiżna investiment tal-ogħla kwalità li se jtella l fuq l-isem ta' pajjiżna. Iċ-ċermen tal-kumpanija Torka qal li dan l-investiment f'pajjiżna jirrifletti t-tkabbir ekonomiku waqt li l-investiment dirett barrani se jiżdied b'7.5 miljun euro għal 10 miljun euro. We get a really good support from Malta government and especially Malta Enterprise is still continuing their supports. We got incentives we had for the investment long-term loan because we are planning to extend this investment next 2 years. Secondly, we are very near to port for us because we are planning to export like 100%. So this is very critical location. Hawnhekk tkellimna wkoll maċ-ċermen ta' din il-kumpanija dwar l-akkademja hekk kif hu importanti biex aktar żgħażagħ jitħarġu. They start to work in our company. So and also, honestly, sometimes it's difficult to find welders, CNC operators. So the reason is also to educate the people, the young generation, because in the normal schools, they don't know what we are doing. When they look at it's so difficult and so, but when they come to the academy, they are seeing how the things are going on. So, and becoming attractive. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li sostna li jinsab grat jilqa' lil din il-kumpanija f'pajjiżna. Sostna li l-fatt li Malta intażlet mill-kumpanija bħala l-ewwel pajjiż biex tinvesti fih lil immi Turkija juri s-saħħa ekonomika li għandu pajjiżna. Grazzi għall-għajnuna kollaborazzjoni b'entitajiet bħal Malta Enterprise u Indis jippermettu sabiex investiment bħal da li ltqajna mal-proprjetarji tagħhom ftit ta' xhur inqas minn sena. Iltqajna ikkonvinċejna ruħna wkoll mill-proġett, rajna li dak jallenja mal-politika tagħna li rridu nkomplu niddiversifikaw speċjalment f'industri ġodda u llum ftit xhur wara qegħdin hawnhekk diġà beda x-xogħol u fit-tieni kwart tas-sena d-dieħla mistenni li l-fabbrika tibda topera ħalli jibda jkollna l-ewwel esportazzjoni tal-prodotti tal-wind turbines minn ġewwa pajjiżna.